malam Jumat ni ka Quran mun tak maca Yasin lambok ni ka ni binian ni ka tasam malam Jumat kudu maca Yasin mangken mun malam Jumat bini maca Quran upload status ya Allah malam Jumat lagi kena deh. Berapa bitong na bintang ilangi ka? Bitong sambian bintang ni. Bitong na bintang ilangi ni ka persis ben bulu na koceng benyang. Mun tak percaya bitong penting aki. Ngaji saya muni boleh saya tak percaya bah hendak gelak dina dia. Jadi mun sampai terus ni berapa bitong na bintang persis jumlahna ben bulu na ko. Mun tak percaya bitong. Unereng percaya tak nyari lako. Mitong bulu na TV kau dah tak kuat. Jabang penuh ngebon gelas ni. Bulu kecak dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Fassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada. وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الآية. صدق الله العظيم. أما ما بعد. علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus ajunan Semulja Kiai Haji Jamaluddin bin Kiai Hakim. Beliau selaku pemangku lembaga Nasyiatul Ulum beserta seluruh jajaran majelis keluarga seperti kaulah hormati, tak kalep ajunan Nyai Hayati dan juga Nyai Rumanah bersetuju dari jajaran majelis keluarga pun seperti kaulah hormati, seperti kaulah ta'zimi. Ajunan Semulja Kiai Baihaqi, ajunan Semulja Kiai Musyaffa, terjuga tak kalep ajunan Semulja Bapak Indra Wahyudi selaku wakil ketua DPRD Kabupaten Sumeneb dari Partai Demokrat. Terjuga tak kalep ajunan Semulja Bapak Ahmad Junaidi sarjana pendidikan selaku pemangku Tisa Muntornah, dan semua jajaran panitia penyelenggara haul dan pengurus lembaga Nasyiatul Ulum sehadir kesempatan mangken. Sepertama ngiring kaula ben ajunan amu ciben asyukur dak Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan mangken kaula ben ajunan sareng Allah takdir alengki abolong dalam keberadaan saya acara haul para masyayikh, haul para guru, secara khusus ajunan Semulja Kiai Haji Syafi'i Abdul Qadir bersetuju para keluarga epon sampun atingkel tunyak. Semoga perpangkian kaula ben ajunan asareng para kiai, asareng para guru kesempatan malam mangken ka dito tetiatan de apolo ngakaula ajunan sareng para kiai, sareng para guru akhirat. Amin Allahumma.
Salawat ben salam ngiring aturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dito sampun abektah kaula ajunan dari peteng pudu eki bekaterang ilmu. Sekana ben ilmu sa efekta Gusti Kanjeng Nabi kaula ben ajunan bisa apitaaki antara hak ben batil, antara saya ben setak saya. Semoga sateja sehadir termasuk dari kelompok-kelompok sekenging syafaah epon Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah, mungkin saja alumni dan seluruh muhibbin dan simpatisan Kiai Haji Syafi'i abada aki sompengan kata kela ampuni maus pas abada aki acara haul guru. Maka ketika beda santring oleh kiai aslina kak dinto beni cuma abahas kasalamet na kiai sebeda ia lamberza, tapi alumni seampun nyumpeng seampun usaha untuk ngeholek kiai kak dinto termasuk dari orang-orang selamat sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin kapi nyumpeng kapi. Oh, urusan nyumpeng di budi sepenting lah amin kan. Allahumma. Apa-apa mik segak dinto Bapak Ibu. Sepertama Sayyid Muhammad Ibn Alawi Ibn Abbas Al-Maliki kak dito pernah menyatakan bahwa santre kak dinto asambung kalaben kiai, santre kak dinto tak peke ben kiai, salah satu syaratnya waddu'a ulana. Ini kan pun Sayyid Muhammad santre ini kak asambung napa punten ben guru, maka tandana santre kak dinto asampung ben kiai santre atua akidah ke kiai atua aki TV tak sempat jadi kantor kadang abajeng tak dikiran dek langsung keluar kan bacana mari assalamualaikum assalamualaikum biasana Allahumma antas salam mun seakhir bani Allahumma antas salam Allahumma lantas jalan. Aduh aktivi tak mampu, tak bisa, king sombengan. Maka orang senyumbang dek acara haul makin gak dintok. Termasuk dari orang-orang sebekal eki babi Kiai Syafi'i bingkai dek ke surga Allah. Amin Allahumma. Ya akhirat nikah sebisa apa ring syafaat ni kepada lema pak. Nikah bisa ngibe ke surga kemudian. Artinya gula bersampian insyaallah mulai beri ilmu nika pola mi benih situ pola situ mun benih situ pola situ benih situ pola tepan situ benih situ pola situ ya mun selema tak melo sekali tak oning tinggal cek mati boy ka engke mulai beri cek benyang bisa tak melo sekali nengi kanto boy sampai budian. Sepertama apa saya Gusti Kanjeng na nika syafaat nika bekal nolongi sampian seraja tusah pada bin sini kumik ni raja tu sana rajaan benoreng kan cak gelak kagepok ya mun tu sana rajaan benoreng akan orang ngaraja king rajaan tu sana kula karo padeng segene bu mun si tak padeng raja apa mi gelak mai ngak sing ngerti ro. Orang yang punya dosa, orang yang bermaksiat nanti akan ditolong oleh Rasulullah. Kanjeng Nabi sajabu syafaati li ahlil kabairi min ummati. Tang pertolongan je sediaaki untuk orang montor na benreng bengkalan seraja dosa. Bon ketika Syafi'i ini kata melo syafaat budian, jak syafaat ni ke seraja dosa. Mun ke Syafi'i ini kalau tak ada dosa dan dia langsung masuk surga. Kuna ben sampian proses masuk neraka napa punten ki atokan malaikat kelucan malaikat setengah surga je Allah billahi neraka mun aje. La akhir Kanjeng Nabi nolongi kaula ben ajunan seraja dosa tinggal makin raja dosa sepenting asampung dak Gusti Kanjeng Nabi kaula ben sampian bekal masuk surga Allahumma. Keng beda syarat de kan
orang raja tu sesekali tolongi kanjeng Nabi ni kepada syarat tu pasera orang se ahli mau solawat da ajunan epon Gusti kanjeng na mangkana kau leben sampian ketika mancing kau leben sampian ketika mau solawat ala asrafil mangkana sampean mau lagu solawat boy ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika cari apanya cari ngande pada lagu bulada tika dua le sangat terona bulan datang doa le pas elamara kapuruna penta eko deka orang tuana munta beki untuk pak kering apa dina dengan apa ya dengan dek munturna ngocak nggih dah bangki mun terak-terak kacang mun celeng-celeng beseh cek mun melak padange mata yang mun medum bedayat teh kok sahapa sa mun nyekoceng kene ngedeg iki Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad pramila kak dito kau leben ajunan sepenting mau selawat dek Gusti Kanjeng Nabi mun bisa kak sehari semalam nih kak ibu mun bisa mun bisa selawat napa mana Nabi bisa selanjeng keng mun tak pati apal jeng lanjeng gelut kok nyelader Allahumma sholli sholatan kalimantan selatan dek emak aja jadi mun sampian selanjeng tak pati apal ngelak sidak pandeen boy Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ada lancang geluh oba kasih pandaan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ada lancang geluh oba sepandaan boleh sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ada orang pada ya pak Muhammad hari ini yang macam salawat ikir dia jeru bagian Muhammad entar kapir tapi yang jelas menutup matura nika insyaallah isyafaati kapir Gusti Kanjeng Nabi Allahumma karena kula ben sampean amoloten kak thank you kak kau leben sampian selama sebulan penting bulan Rabiul Awal narju syafa'ata min Muhammad law kunna nartakibul muharram Allahumma salli ala ya Rabbi salli alaihi insyaallah solawat kaul ajunan dalam setahun sekalian kak dintoh bisa atetiaki kau leben ajunan syafaati bi Gusti Kanjeng Nabi meskipun kula bi sampean terkadang maca solawat amolotan ni kata pati ikhlas kan kula ben sampean molotan kau jangan teng datang terkadang ampo mangkat tibi mun teh pun sengkaan ang soro cong kau jangan kecuba kelah kakek pak engkau kenyang ketika datang ke gaya pengakanan itu beda sudah iya beda apa tak ada wabuh ngucak kebira lagi nasa apa je cuman lakar cepon ulama solawat nikah ikhlas tak ikhlas pakunda pada Gusti Kanjeng Nabi ikhlas tak ikhlas pakun etre masareng Allah ikhlas tak ikhlas pakun beda faida nah makanya tung situng mal amalan saya tak usah ijazah nikah cuma solawat ana apa sebab solawat kadin tu Allah langsung seijazah kalau berdabu bedere kare tak nah pokok jauh nak kerja uber kangko innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Nikah ampun ijazah dari Allah. Saya asawas ngamalaki sholawat nikah tak usah ijazah dari orang lain. Nomor 2, karena ijazah, karena sholawat kak dinto doa bendua anyona kirah madak kuste kanjing Nabi saking muljana kuste kanjing Nabi mal amalan semeskipun ria cepon ulama nika pakun kejar nika cuma sholawat amalan selain ketika parloh pengalem dari manusia nika tak kejar keng mun sholawat maca sholawat keng tro ya lemamat tuana pulan beda mat tuana apa maca sholawat Allahumma sholli wassallim maka pakune gencer apa napa sholawat kak dintoh ibadah palainan. Makanya kau leben ajunan mun bisa sehari semalam saibuh, mun tak bisa saibuh 100, mun tak bisa 100 sapolo, mun tak bisa 10 situng tak bisa mate bayi. Punten menurut Islam nikah sehari semalam sangang kali maca sholawat kula ben sampian karena pasti sholat. Thank you kak. Idem sholat gula ben sampean maca sholawat. Jadi gula ben sampean umpama luar sholat tak maus kak dinto ampun mau sholawat. Tapi kan kak dinto perkara sekotu mun bisa maca sholawat luar kewajiban bejeng sehingga kau leben ajunan andi nilai tambah. Ini pertama kanjeng Nabi bakal kau leben ajunan bakal nyafaati akhirat. Nomor 2 Al-Quran. Al-Quran ini bakal nyafaati bakal kau ajunan dekah swarga. Kanjeng Nabi ada bu iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran karena Quran gak itu bakal tetih penolong ketika kau ajunan esabe dekat neraka. Quran setak kira maki mun Quran nika ibaca kalaben sae tapi mun Quran nika ibaca tak sae maka benih Quran nika nolongi dek ke swarga tapi justru Quran gak ditonjong ke akidah kan ora. Makanya cepon kanjeng Nabi ning hadis lain rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anu. Banyak orang maca Quran keng Quran na ala nade orang semaca. Apa napa tak oning maca Quran tak ajar keng mun tak oning ajar makanya kayak sepora. Makanya lebih darusan pasaan mun tak pati tokang cender amikan geluh. Bismillahirrahmanirrahim walakot bagaimana mungkin coba banyak mungkin ibadah terus kadang salah maki salah isa lagi tanda harap apa kulan senya lagi tebak kapan akan tibi wasari'u ila maufiratin salah teh wasari'u ila maufiratin beneng rapa colok je nak karorek kerek beri nyala akhireng tuai kok engkau je cong beda montor na 40 tahun ngaji tak toman klero ya mun ngaji ke TV bener kabeh mun salah aki kau tu gelem ben pole mun ala gua Quran ni ke bedelah jenah beda lagu nahawan beda lagu ausak beda lagu bayati beda bayati suri bayati pagi bayati siang tetimun ngaji kak dintoh lagu nalah jenah apa beli ke Arab. Bismillahirrahmanirrahim. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. Otabah mun sampian nikah lebur ka lagu sedih ngakui lagu ausak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iking mun darusan abid selain melo mun pahe pelanceng deui. Jak terkadang lagu na saya yang kui lagu Mekah
lagu cenah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang kelebet nyampit hayai. Aja benih lagu na Quran dia. Falam mastai tai asu harak den. Apa sa masjid ngecit kapi. Ada aturan, nggih, ada lah ikut imam masing-masing. Kau leben ajunan, imam siapa? Kau leben ajunan mengikuti Imam Asim, Imam Hafiz. Bagaimana Imam Asim, Imam Hafiz? Kita aku lebih sambian. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Imam Asim, Hafiz. Ada Imam Nafi' riwayat waras. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Apa benih coba tengah deh, Bu? Imam Nafi' riwayat waras itu bukan membaca as-shalah tapi membaca as-shalah. Makanya lafaz as-shalah ni kebening ngakui alif tapi ngakui waw. Ni ngakui waw as-shalah, ni tak ngakui alif. Litamkin. Untuk mabisa ada ke orang saya baca as-shalah. Kita al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Kita wa ma adraka. Imam Nafi' riwayat waras tidak membaca wa ma adraka tapi wa ma adrika mal qari'ah. Makanya adra itu alif dan ra. Mari ra bani ibri alif, ibri betena iya tapi tak ada tiing. Laca adrami ibrin iya ada ngero litamkin lin Nafi riwayat waras untuk amungkinaki Imam Nafi riwayat waras yang menyatakan beni wa ma adra tapi wa ma adri. Sama imalah itu kalau kita ada satu bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Nikah Imam Asim, Imam Hafiz. Imam Nafi riwayat waras setiap isim qor diakhiri alif lazimah oleh baca imalahnya mana imalah surah. Makanya sampean jageton mun bedeng imami bismillahirrahmanirrahim wadduha wal laili idza sajama wadda'aka rabbuka wama qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa. Yang tendah itu dah Imam Nafi waras pahyo tiaki Imam Isa di masjid mun tak pendong ben pacak di luar sana. Tinggal je alap mahendap tak ngerti dibujuk engki. Dan Imam gule ban sampian Imam Hafiz, Imam Asim, Imam Asim nggih. Pon bacalah Al-Qur'an. Lemakin ni Qur'an ni kebanyak tak baca kak. Ni kemakan. HP ni ke saya baca. Mun baca HP makin. Nggih, apa kumut bagi ya grup baca kapi. Iki na bangki. TikTok baca ya abu dah status abu mun lambak malam Jumat ni Quran mun tak baca Yasin lambak ni kan binian ni tak sam malam Jumat kutu baca Yasin makin mun malam Jumat bini baca Quran upload status ya Allah malam Jumat lagi kena deh. Kita makin malam Jumat dengan benih ibadah identik. Coba sampai malam Jumat teku. Yuk kita malam Jumatan. Saya maksud benih ngaji dia. Acara ke acara. Cagelak kaki sampai dia jadi bung. Malam Jumat nih, kemalam sepaling mulja banyak ibadah dak Allah Subhanahu. Pon Nabi membawa syafaat Al-Quran bekal ngibah syafaat senomor telok pasera Ramadan bekal nolongi kaula ajunan. Semoga umpama kaula ben ajunan marke jarang tak maca selawat, jarang tak maca Al-Quran, kula ben sampian kak dintok tak iki bebi kanjeng Nabi umpama tak iki bebi Al-Quran manter di bulan Ramadan tolong naiki ke surga amin Allahumma. Insyaallah mun anya maring maturah di bulan Ramadan ni ka apa sakapi thank you kak. Ada selo apa sakak mun maturah ni kak. Setuju. Rok pada bi rok luar mun rok ceben ni kak biasa Ramadan ni ka rokok luar biasa. Keng mun maturah ada rokok luar luar je tak ada. Kedede mun rokok angin.
Abu Jahil tak ada padang kae. Behunten kan. Gula tak nyala lagi orang tak awas. Keng mun tak awas ni gigi tek ngitek berarti ni ketepak ate naga. Mun orang kak dinto klero. Ala ko salah. Tek ngitek tak apa padang ka orang lain berarti aroma saja abeng klero. Orang klero aroma sa klero ni ka bener. Mun matur kan enten lo deng padang ring tak awas tangki. Magila ero pasong-songan, ero pasian, kirim bong. Mun nggak mungkin baru 24 jam non stop buka. Bulan pasah, nutup baru nggak sagapi. Mun nggak kana, lebar dereng masuk bulan. Babuntan acualan bulan pasah ni kegelero tak oleh ho ko maharam. Keng mun acualan tak dek ngadek berarti ngargai tretan siapa asaka. Mun tak keng tak gobi polisi. Paham iki? Pun tendeng matur ni kesebab cuba reng matur bagus gak tonggal lagi ibu ni kata apa sah coba tak apa sah ni keng mun ngetek tak apa sah berarti ni gigi bagus amul jaki tretan si apa sah ben aba aroma sa kelero mangkana tek ngetek mangkana matur ni ka na benar boleh keng masalah beda coba sekali teti maling sekali mun yang matur lo dan badan maling matur ka mun kotak amal masjid tak keco kalak pesenat to lengki kan pendenan mereka coba ben kotak amal kan nak kebaik boleh juta. Mereka lah pesan tok kan gempangan kiba tak temu. Teti maling matur ni kebene karo keng pelak penter bareng ka iki. Mun bu. Kanang ki mun bukan kan lo kerti maling. Kaki cok sape panggil bi kelai bun. Kaki ngecok sape. Punten Pak Bun. Lepuk ten aja. Bende ngecok sape mulen pengajen nemu tampar gula bang. Terus kebaya sampaian iki bebi gula. Terus bede sape ni. Ramadan kau depan ajunan kak dintoh insyaallah sekitar 3 ekor yaki ni kau bakal masuk manter umur kau depan ajunan pada apa manter bisa apa saya bulan Ramadan amin ya Ramadan jina ilaika bil ghufran pun lagu langsung nyaut dah kan pelak nih bini kata nih padahal ya Ramadan tok siapa buntong tak tahu nya lah bulan Ramadan kak dinto hebata sateja kelakuan etekel sateja sunnat kencer fardo ben kenceran fardo etekel petong bolo bedes ada busatos mangkana Ramadan usaha aki kudu ben sampean pebanyak anak kok kebagusan mun tak bisa laku kebagusan asarin boy cak laku maksiat ongguan ngabuburit ni kalau tiga laring kota saus mau roy motor tak usah ngabuburit nah pengki kan ngabuburitnya kan korok bongin bongkas selin-jelingan sementara saya sehari nah apa cak tongkeng apa cak gila ongguan abenten makai gula lebur kia kak apa cak akan tegula makai situ lebur mun katongkeng ni kak gini bang Ci awal lambak lagu ruah pernah suatu hari ku temukan kakek dan nenek bertengkar di jalan karena si nenek hatinya kesal melihat kakek yang mata keranjang walau berjalan dengan istrinya dia masih sempat bermain mata dasar lelaki tua keladi makin tua makin siapa ngajak tarik sisi itu justru maksiat nih kakak pika senengnya ada maksiatnya kata ikeleburi kanjeng Nabi ada bu khuffatin nar bisahwah dan jalan ke neraka nafsu ini pasti seneng wa khuffatil jannah bil makari dan jalan ke swarga pasti nafsu kuliban sampean tak lebur makanya apa jeng seng darusan seng tarawih seng adzikir seng ngandok terus tak kayak bulan tadi mun bodoh tak kok yang mbak mulai nak gula kaya ngandok terus ni kata dosa kak situ seni kata taruh nah mun ngandok terus ni kata dosa sepenting dalam batas wajar sepenting tak sampai takdib dak ke hewan keng mun sampai takdib sampai nyiksa ni keseharam sini kena punten ke hiburan tak napa dia ngandok orang tak ngandok tu
sepenting lo takdib, sepenting tak sampai kategori nyiksa. Ngandok ni kan nyiksa deren apa punten? Punten. Oh ya mau tak nyiksa punten tak dosa kan? Paham iki? Ngerap sampai ke tinapa? Nyiksa apa punten? Ya tak usah jawab bi kule jawab bi sampean. Nyiksa apa punten? Pokong bet senani kan nyiksa. Jadi mun nyiksa hewan ni kau hukum mata oleh. Mata hewan ni kau oleh. Sepenting beda hajat. Keng mun nyiksa ni kata oleh. Malah beda hewan seseropat ini kak. Kati olar. Pate cakik tanya ki kan lu. Jenjak tak kau pakai dekan dai bi sampean. Mun tempat kabar gemet sampean. Ki pate Manabi kiai sepo, manabi kiai kona kak dito mun olar masuk ke dalam Roma kak, mun olar masuk ke dalam Roma kak dito pakon debui geluh keluar olar, mun tak keluar kaki biko pate nah, engki mungkin jauh odiaki, kayak munin tarjak kandai kayak engki, berngaki boy, abu olar nih kakak, Allah ini kak adil luar biasa kak, kuliban sampean diberi tanang, kuliban sampean diberi soko, olar nih kata dek tanang kata dek soko, nih kan kuliban sampean takut kau olar nih kak. Eki na bangki apa oh lari kan ngekek boy mamate mun kuleban sampean mun ngekek kan mau di mi aja cerdas sering dinar kan kula mun compo mang olar mun compo kak mun olar tak mabahaya tak efate di kula kan beda olar kan dilisen ni tak bahaya ota be olar sabeh korkeni tak bahaya mun raja mate kelek kak bada macam-macam giya pakai lar sabeh ni kemun ni kene pakai kelek kuatan gula keng mun pada lengan terus ala pola mun tak tega potong tak kira teraki olar sabeh jadi macam keng mun olar ni kata pak kabar kak abolo itaber kak kocak sekalian di gula keluar mata dingin kim papiar bi golengki panggil matengel empat eka engki macam sepenting cek seksa keng mun seksa tak oleh kak tekos bah buntong ibri sompuna kompor pai somat pan rebong guru le ni kata oleh berarti aduh mi agel banyak ada iya dina ada ni kata oleh mun nyiksa ni kata oleh takdib ni kata oleh kak engki hewan apa saus jadi mungkin seksa ni hukum haram karena setuju makhluk Allah kak dintoh tetilan-tilan rahmat dak kaula ajunan beda faidah ngapi kak make olar beda faidah nah mangkana innallaha la yastahyi ayadriba matalan ma ba'udatan fama fawqaha Allah ni kata tolus aku baik contoh kakubasan pangeran meskipun kalau ben rengik otak bisa lebih kayak dari rengik ni kan aku tidak faidah nabi sampian mun rengik ni kata ada kak ada pabrik bat nyamuk keng heran kula rengik ni kayak beriin bat nyamuk sih bener kan beri racun nyamuk mi beri obat ijan lempor rengik orang ke situ kebi bau nabat nyamuk ngono cak melaki obat nyamuk jadi kan nyamuk melaki obat po lempor rengik benih obat nyamuk racun nyamuk gara-gara beda rengik akhirnya beda pabrik batnya bat nyamuk cak saking ada bat nyamuk ada pabrik cak saking ada bat nyamuk conoknya kula mun tak nginum lakaran po kleru kan deng nangkal deh kan Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad Allah kebaik koceng Allah kebaik hewan napa saus kadin to beda faidah nah meskipun kula ben sampean beda sing ngerti nikah faidah nah beda si tak ngerti tapi setuju kak dinto tak sia-sia makanya setuju kebaik Allah kak dinto beni obusan beni untuk mainan mun epate enak sepenting beda hajat jatuh de pate tapi tak oleh siksa kecuali maka hewan saya pakon perintah pate ngak cek-cek pate tapi dafatan wahidah kan kuliban sampian cek-cek ini kan diseltek kuliban seltek pahe togel buntong minta aku 5 kilo buntong tone kan Allahumma sholli ala Muhammad pon jadi kanjeng Nabi kak dinto nyafaati senomor 2 Al-Quran kak dinto nyafaati senomor 3 panapa senyafaatin Roma senomor 4 dalam sebagian pendapat kak dinto malaikat juga bisa nyafaatin karena beda debun Allah dalam Al-Quran wala yasfa'una illa liman irtada bahwa malaikat kak dinto kemudian juga bisa nyafaatin senomor 5 terakhir ini keseberkaitan kelebihan acara mungkin pasera as-solihun orang-orang soleh akati ini orang salah mendingan
ke Syafi'i gak dinto orang soleh mungku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Teti mangken kula ban sampean haul abada aki acara keti mangken ni ka asli na saya perlu ibahas bani masalah keselamat na ke Syafi'i adunan singa khulin ko mangken selamat. Amin Allahumma. Ana apa minta parlo abahas keselamat na ke Syafi'i. Ke Syafi'i ini kena jelas selamat. Amin kote. Cengeng berkat ngalakeun dua. Oh Pak kering apa dina dia. Syafi'i ini kena jelas selamat anapa Kanjeng Nabi saja buka idza matabnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Mun bada orang setah peka sataja amanlah orang sebada ilmu kopur tak bisa ibadah maka ki oding apal Quran keng mun mati maca Quran tak oleh kenca tapi seingkoto amaluhu amala tibi sepeke tapi la amalu ghairi amal yang lain tak peke. Jadi orang setenika sepertama orang ketika sete beda kencaran setak peke meskipun sesete kak dinto tak bisa ke baik kencaran. Sepertama sedekatin jariyah orang sel sedekah jari apa reng nyumbang dek pembangunan madrasah nyumbang dek pembangunan nikah madrasah nikah lambat sampean nyumbang ke madrasah nikah bah madrasah dalam ikebaina dhaman abda'u bismillahi wa rahmani wa birahimi daimil isani saya nyumbang sete akhili di kelas itu ganjarna abda'u bismillah. Kelas 2 anana tanalul ilma illa bi sittatin sa'umbi ka'an majmu'iha bi bayani dzakaun wa hirsun wastibarun akidi kan cerna kasih nyumbang. Kelas 3 fi'lun thulathiyun idza yujarradu abwabuhu sittun kama satusradu fal ainu in tufta bimadin faksiri aw dhammu aw faftah laha in ghabiri wa in tudamma fatmu man fihi aw tangcapi ta beri sakek gigi. Malaikat nulis atanya gelu dara make eta oleh sanado mandre ko malaikat situ nyapit tapok colong mare ko sampean nyumbang ke madrasah madrasah na yang kui sekolah madrasah na yang kui ngaji saya nyumbang ampun sedo tak peke benari kencerna gili Allahumma malah itunya kencerna gili iya akhirat budian madrasah sampean ni kata luang ka ipapak kuneng yaumal mahsyar ya mahsyar ketika manusia nikah nyebrang saatnya masyurat macam orang nyebrang nikah badakal berkil khatib pada berkelak napor nikah langsung dapat ke surga bada si berkak yang goncang bada si berkak biasa dapat gentengah gegar bada orang tak usah ada orang numpak sape ni numpak sape aku kurban oke bada si numpak masjid ni bisa numpak masjid nyumbang ke pembangunan masjid senyumbang ke madrasah numpak madrasah budian nang ibun di mana tergantung sombongan ya papa ada enggak cerita apa mau nyumbang 1 juta nang idadem akad teng kapapan bro selabu di idadem ki nekuk kapapan gini mau 500 nang ibang labangnya mau nyumbang 100.000 senap pelipang-pangnya mana beri ning 20.000 ruang dekon-dek babaji kong ningkong madrasah na mangkat orang ke geger ke babay benten agak gajah nyumbang ni kata kudu banyak sepenting tak didik hah ya mundu polo ibu kapi si teti sekolahan bila kan cak semin makin seket lema mungkin apa mungkin cuman pada sampian abri banyak tak bisa nyumbang didik tak napa nyumbang didik tak bisa nyumbang lakoh pese tak andi lakoh sakit nyumbang rembugan dong kok tak bisa nyumbang pese nak kok tak lakoh kok tak bisa nyumbang lakoh jengkok sakit dina kok nyumbang rembugan boy nah iya kan tak bisa nyumbang rembugan cek nyumbang nyala aki salah kok tu nak bunyi dah iya juga aja mencangkok kan cakrayam baidin nak jula dekik kada je bah dah iya deh le baru dia berada jumpa ke laut siapa sih lo tahu mun kro dah iya cak mikirin bui tokang pada benda ni kuban lebanan kapan lopor di bering Singapura aduh kurang dah iya je kok
Cek to kang di luar senyoro. Yang ku benireng pelak sama main dalam. Kalau ku main futsal haram kita nendang gentang. Jadi pada tak bisa nyumpeng cek rok ngirok cek sandra sana. Nilai neneng nyumpeng kia nyaman ini. Paham? Orang seahli nyumpeng, orang seahli sedekah. Nika bakal numpak Kak Budian, bakal numpak madrasah ni kena. Eka sanggup. Mangkana orang se paling soki nika beni orang se romana tingkat. Orang se paling soki nika beni orang se pesena banyak. Pasir se paling banyak sedekah, pasir se paling banyak aparing kebagusan. Kak dinto berarti orang se paling soki i akhirat. Apa-apa? Tunya kau leben sampian beni sebeda Kak dinto, tapi tunya kau leben sampian. Se esombengaki dak kajalan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Makanya aku sering ngobrol setiap pengajian untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat. Kak dito kula ben sampian harus kerjasama. Mun sampian teti tukang yar secara amal. Rok bongimbong onta laki nuku umik ro Kak. Mun asa kelangkong kau reng cek kormokor palanceng pas sesuai beri ngoreng. Mak le oreng sabri pada mikir kia. Mun oreng masang ning 1000 sa kelangkong cek bitabit sekelangkong cukup pelang. 1000 je mun 2000 palanceng sekelangkong menteri maaf. Mana beri 5.000 tambah pelanjangan motor sekelangkong menteri terima bi Allah menteri gantena kelaban ganti selangkong sampurna. Mana beri 10.000 pelanjangan boleh. Motor sekelangkong sabar ngamal menteri bi Allah amal terima ben sampian semoga teka hajat tunya akhirat nak potona solihin solihat karen tunya na barokah titi syarat ibadah titi jalan benda tunya katos ke akhirat 10.000 juga. Mana beri 1.000 pelanjang pakomo. Motor sekelangkong ada ya. Bagbadok rondong ngajem maruah mun seket. Jadi tetang keselo antar kaimbong ruah. Oning bagi di Roma. Mun salak kuah krono pak kali 200 online juga. Seket Kak kan epo Kak. Matur sekelangkong ka afan sapote senyari ngobeng mantir sareng Allah Subhanahu wa taala igente kelaban gente selangkong sampurna ben semoga sapan perjalanan selamat abeli boleh kecopot tidak rintangan ben semoga sekeluarga benak potona solihin solihat sampean selamat dunia akhirat teka hajat tidak rintangan ben semoga kemudian sampai di akhirat masuk aswar ke ben pesa penah. Seket Bu. Kan po mun nyumbang 100 Kak mun 100.000 cek ambu sa sekelangkong mun tak tege ari compet Kak boko mun tak tege ngabu kepo lagi sa sekelangkong ya 100 cek terkadang ngabri ning 1.000 sa sekelangkong sampai corong tolong lemah lempa kun tak ambu se mantur selamat ta mantur pesene esari sampai gelekun tak temu cek laning 1.000 sa sekelangkong cek lanjeng sapora Kak sapora mun 1.000 cek ki bekas warga Kak akemi bayi mangkene posong-songan billahi tak oleh akemi berapa mangken Bu 2.000 sampean andik pese 1.000 pak akemi ya Kak akemi andik 1.000 mun tak ero akemi separuh ya separuh na suruh keceng akemi gebunggon mun tak ada cacet rok bongimbong sampean. Orang sa sedekah orang senyumbang orang sa paring amal maka Kak dinto bekal andi tabungan amal setagak pegak ketika berilmu kubur. Mangkana Allah cerita di dalam Al-Qur'an orang mati nih kecek saking udi pole Kak dinto beni apa aja ngak beni apa saat tapi asadaku Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, kula cedak tuli mati haram tunya bagi kapi pangeran. Kula paudi boleh haram cedak tak mati kula bagi ke madrasah. Kula cedak tak mati haram bagi jatem. Beri de maka. Mun ki odi beri kesempatan cercer. Uning cercer sampean. Cerek dugale. Entar kamu haroman jote meter di atas, ongke ki ya ke atas. Keng benih beri ngusar cedak keto. Obung jote mete ke bulus-bus. Salah tak beri pesen tara tanya mbuung mari alake ya kok ada menikah to tak ada Kak sebanyak ini kering lauk togur di sana jadi orang sak sudah kok gak dinto bakal andi tabungan amal setaga bega nomor 2 pasera au ilmin yuntafa'u bihi otaba ilmu se'amanfa kisafi ini kalau
santrena asolat, santrena akodungan, santrena abejeng, santrena ngaji, satejah ibadana santrena akili kencan kaki Syafi'i. Maka datang kula makin bakal ngebala haul makin ni kata usah bahas keselamatan kaki Syafi'i jelas warga mereka. Saya perlu ibahas makin sampean senyumbang ni keselamat dapat tak selamat bitan gula kebala senyumbang ni kebakal selamat kapi. Mantar bi Allah sampean senyumbang sareng Allah paling debalesan keleban balesan selangkung sampurna. Teti entar ka haula guru, entar ka haula para masyayikh. Kak dinto bani aslina, bani untuk anyuna kisah para kiai saya paling khusus. Bani untuk masalah kiai saya paling khusus. Tapi abe ngampung selamat karena kiai dah jelas selamat. Kuleban sampean ken ngampung. Kiai kak dinto dah jelas masuk surga. Kiai pula dah jelas masuk surga. Kuleban sampean mentereki babi kiai akhirat karena kiai kak dinto termasuk orang yang bisa nyafaati akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ke Syafi'i ini kemudian pan masuk surga kak yang babi malaikat kak kamu lagi Syafi'i dan gula masuk surga mungkin cenderung masuk dulu pola beda santri seiki babi sampian ni kak cepon malaikat pola beda santri seiki bagi pola beda tetang kena sampian seiki ke surga pola beda orang selebur ke sampian bi sampian hajat untuk iki ke Syafi'i ini kak jawab duh mun pa iki kapi banyak malaikat hatta walau kanu adadatan nujum makelah pada ben bitong nah bintang elangnya kur sampean kasokan ya to reki bekapi berapa bitong na bintang elangnya kah bitong sampean bintang ni bitong na bintang elangnya ni kah persis ben bulu na koceng benyang mun tak percaya bitong penting aki ngaji saya muni boleh saya tak percaya bah hendak gelak dina dia jadi mun sampean teroni berapa bitong na bintang persis jumlahna ben bulu na ko mau tak percaya bitong ular yang percaya tak nyari lako mitong bulu na TV kalau tak kuat jangan pernah ngebon gelas ni bulu kecak dia Allahumma shalli ala Muhammad tetipun kroking nikah cici pun nikah kak saya kira abudian cici makin pada ben bitong na bintang mun ke Syafi'i kasokan ekibah amin Allahumma mangkana makin kula ben sampean kek nyelekek ngahole ke Syafi'i ini kata iya holi bi sampean pakun masuk swarga mi bisa karena lambat ke Syafi'i itu man mulang ilmu saya malaki bisa santren akili ka kiai ini kagapi makin madrasah nanti kasih bangunkan kiai di sini kesampian nyumbang setiap elakoni ibadah sekolah akili ka kiai mangkana laca khole ben tahun kiai ini laca entari kak kantok pakun selamat nih kak pakun tak kira kurang genceran ana ami perlu entari bi sampean kak kantok mangken kula ben sampean saya perlu ke ngampung selamat ka kiai pulan kiai kak itu jelas selamat karena kanjeng Nabi sa'adabu ilmun yuntafa'u bihi kula ben sampean belum tentu kula ben sampean selamat keng mun kek nyelekek kau ring selamat kula ben sampean bekal norok selamat nik saya maksud debun Allah dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah ya ayyuhalladzina amanu hei orang-orang seiman dak kusteh ittaqullah tako asampian kapida ajunan epon kuste wabtaghu ilaihil wasilah ben sampian ke Allah ni ka isra ke bayi perantara nah apa perantara wasilah sebab untuk depak ke Allah saya wasilah aku ben sampian ke Syafi'i ini ke wasilah kak sampean mangkat tibi ke Allah entar tibi ke surga bisa ke ngabid keng mun beda seetoro abu tak usah antar ke surga tak usah antar ke Allah mun tidak seetoro entar ke Pak Bupati Sumenep mangkat tibi sampean mun tak bingung senyari kantor sampean nggih napa nggih temu kantor tak bagi masuk bi ajudana bagi masuk bi ajudana bupati na kunjungan tempo na tade keng mun sampai nak ke bayi wasilah perantara cara nah entar ke Pak Indra Wahyudi nih Pak Indra Wahyudi kula terus antara ke Pak Bupati nilpun ya kak beda compong ti ya kan Bupati kak untuk Pak kering apa dina dibaca dia gimana kan cek Bupati lo ke apa oh, beda R DPR
anu kula nih orang montorna nih terontra ke sampian kula entara mun sampian tak keluar kula entar ongki bada anu di kasanga arami ku bada ya ajem le beli kayak gile mangkat sampian tak kira bosan apa saya ngater Pak Wahyudi saya nomor 2 bi ajudan tak kira cegat langsung masuk apa kenal ke Pak DPR depak kedendem atem mau ben bupati mi atem mau apa ada janjian bangakan sama Pak DPR akan segera sampian tak ada ngocap lepan ya semoga nyaman dari ego hari ini bagaimana dia pajak berusaha nak kapti hari padahal sama saking pelan kata boy dia DPR king sama gemet senro DPR aja kini bangki saya paling untung saya terakhir napa sampian gratis kak kesaka arapa ngampung mobil DPR ku tak untung kapti jiman berdua wasilah makana ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah aku bayi perantara makan dewaki kun ma Allah fa illam takun ma Allah fakun ma'a man kana ma Allah fa innahu yusiluka ila Allah sampean mun bisa antar tibi ka Allah antar tibi tapi mun tak bisa antar tibi fakun ma'a man kana ma Allah apa ben orang seorang semak ka Allah serah Kisafi'i fa innahu yusiluka ila Allah orang semak ka Allah kati Kisafi'i bakal ngater kuleban sampean depak dek Gusti gini bangki abu macam kak benih karo aku bayi SIM kak benih karo keng aku bayi apa adaptar ASN makai masuk suar kemudian andi ring dalam kembangan budian kak nih kering dalam gulaban sambian bisa libat budi kulekku kak tahu suar ke jadi budi budi labung apa aja Matur Allah pada selamat amin Allahumma pramila kak ditoh insyaallah setuju hadir setuju nyumbang setuju aparing sareng Allah ibu selamat mantir sekak dito badanah amin Allahumma Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah sekak ibu rengat apa Bu siapa sekorang mun sekorang jibujang itambahan nabi ko mbak buka ayo si bujang angkat tanang sekorang ini rembuk gimana nih dan gula ki polan ki kau pengkan nak langsung ke Jember jadi makle tak cek payah nah sekak dinto keran dan gula bari datang dari Jember polan malaman dia pengajian di Gili Genting ternyata malam mangke ni kak dinto marin abu diboleh ke Jember 2 hari jadi di edeng maki sakonik saya berdepak maki bahasan tak teratur semoga bermanfaat dah ikal buk maki dek pandek kormaso ikresah maks maksudnya maki saya berdepak gula pandek kormaso ke pikirna sampian insyaallah ikresah manfaat dah ada iya Allah semoga sareng Allah satu aja hadir polo keben Kisafi ibu dian amin dan gula kan ngampung angkara sampean budian muniki be Kisafi gula paling ngaleng beda luar kiba aki akad teh ngasih ngajak kete apa orang boleh kemudian pola amik bi Allah polo seneng sini kemudian swarga amin Allahumma sekak dintoh si bisa pada pak orang berlebih nanya seporah mana bi beda bener iki mana bi beda bener asli fadl dari Allah mana bi beda salah asli umbar dari keentingan ben kebuduan boten kaula tibi nyereng pah tutup kelebang doa makle majlis mangkene ke barokah alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim اللهم ذي السلطان العظيم وذي المن القديم وذي الوجه الكريم وولج الكلمات التامات والدعوات مستجابات عاقل الحسن والحسين من أنفس الحق عين القدرة الناذرين وعين الإنس والجن وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجاب لقمان الحكيم وورث سليمان داود عليهم السلام الودود طول أعمارنا طول أعمارنا طول أعمارنا والصحيح أجسادنا وقض حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة
وحبب لنا الناس وحبب لنا الناس وحبب لنا الناس أجمعين وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه الحق وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا اللهم تقبل وأوصل ما تلونا وما قرأنا وما تصدقنا هدية ووسيلة وبركة شاملة لحضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أرواح الشهداء وإلى جميع أرواح الأولياء وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسببهم عند القبور وخصوصا إلى حضرة الرقية حجي شافعي عبد القادر وأصولهما وفروعهما وأهل سلسلتهما وإلى جميع من انتسب إليهما عند القبور اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران لا تعذبهم وأدخلهم الجنة مع الأنبياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين اللهم أدخلنا الجنة معك يا هجي شافعي يا الله اللهم أدخلنا الجنة معك يا هجي شافعي اللهم أدخلنا الجنة معك يا هجي شافعي واجعلنا من أهل السلام في الدنيا والآخرة وببركاتك يا هجي شافعي اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل التقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا أحمد المصطفى وعلى وصحبه والحمد لله رب العالمين. Nyuwun sapa rakaat kita kok beda kesalahan buk lek sapa raki sedajegi mentir bi Allah ya pelanjeng umur sebarokah sedaya hadir ipataka hajat dunia akhirat nak foto nak ibadat nak foto solihin solihan sedaya hadir mentir tak set mun tak teka bisa aziarah dak ke Mekah Madinah sedaya hadir mentir tak set mun tak sangu la ilaha illallah sedaya hadir mentir apolo ngapole iswarkeun Allah sareng para guru dalam keadaan selamat Allahumma sekali itu bisa sampai yaki kurang berlebih nanya unsur pora sudah batas epon subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa in tajid aiban fasuddal khalala fajalla man la aiba fihi wa ala akhiran thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.